Akaspan Imphal, Wahengbam Washington Pau Pajiri, Ahanbada, Maroi Bapau. Mukhyamantri N. Biren Hairi, Raijasi Chingi Jilasing the Paikatpa, Chokot Torangi Tapakshingi, White Paper Atubam Batam Gimanung the Putok Lagani. Manipura Hojik, COVID active case, Lishing Amagi Makada Laire. Pradhan Mantri Hairi, Laibaka Sita COVID vaccine dose, Koti Chamayong Kapangam Kravasu, COVID Kimayok sanction Bakungjang di Lepayadri. प्रधानमंत्री ने लाकली बहराव कुमाई की मतमदा मियाम न कोविड की चटना कांगलोन ngak na chatna basu appeal tawri amasung laiba ka sida covid 19 dagi naba pharak pagi chang cha da mar phudra ni pan dasmik amataruk yaure laiba ka sida covid ki vaccine dose ko ti sha ma yong na kaptuna anawba itihas semle Kongjang asi henamai pakan na bagidama kan na honariba doctor nurse frontline workers amasung vaccine kapthok laba miyoi khuding makpu akasbani na ikai khumna ba uchari aikoi na pandamasi yawbang amlapasu covid 19 ge lanteng asi loidribana tabi riba miyam na laichat asi dagi komthok pataw biganu hek yariba makai athuba matamda vaccine kapthok piu atopa miyoi sing vaccine kapada sumateng pangbiu Harau kumai ki matamasida asamba niyom ahum ngak na chatpina ba haijari face mask upiu puttaruki social distancing thambiu mai mitamadi khutchat seng na hamdok piu covid 19 ga mari lainaba e pau singi damak national helpline number sing 01123978046 amasung 1075 aduga raijagi helpline number na 0385 2411-668 amasung 1800-345-3818 phone tawbiu. Haujik mapungay bapau. Mukhyamantri Nongthombam Biren Singh na hairi, Raijasi ki Chingi Jila Singh da paikatpa tongan ba chakot thaurangi thabak singi white paper athuba matam gi manung da puthok lagani. Kangpokpi District Administration na sinduna ngasi konsa khul da pangthokpa ani suba go to hills ki thoram da wangang bada Mukhyamantri na hai Sarkar asina Raijasi ki kangluk kudingmak sap manana chakwal hanaba pandam thamli. Raijasi ki chakwat pata thintagadaba kanglup amana atopa kanglup namtha duna thambagi thawong sarkar asina tuminna yengduna leithokloi. Sri Biren hai Raijasi da leiriba tongan ba kanglup singna amana amabu ikai khumnabaga loinana punna leiminarabada Manipur da chakwat paporak pangamgani. Miyamda kanaba kayamarum araiba mong da panghanba ngamnabagi damak sarkar asina go to hills, go to village, Ayushman Bharat, CMIST amasung health for all yauna tongan ba chakwat thawangi program kaya paikhatli. Sri Biren hai hauki basahi mari makai asida Raijasi gi aina amasung shanti raksha gi phibam singtha ningai oina fagatle. Miyamna hojikti akiba leitana Raijasi gi mafam amada hekta chatpa ngamle. Sarkar na jila khudingmakta oxygen generation plant sing linkhale autonomous district council taruk makta ambulance ahum yanthokre school phagal hansi mission gi makhada school singi infrastructure sengbatle hainasu mahang na makata ki Mukhyamantri na hai Imphal gi palace compound da hill tribal chief singi guest house amachana ba sarkar na lupa koti taragi lam leiduna mathol taret ki building sabagi thabak chathari thauram da wangang bada Raja Sabha Sadasya Maharaj Sanajau Walishembana Hai Go to Hills Mission Gi Pandam Di Chinga Masung Tampaki Marakta Thong Mana Handuna Raja Chipuna Chakwal Hanbani Sarkar na paikatpa chakwat thaurangi thabak singda miyam na mateng pangbina basu mahang apil tawki Laibak sinba thungna chathariba turian kan magi khongjangda Raijasi gi miyam na su chawne saruk yari Senapati Jila da Turel Luna na thamnaba changchiliba khongjangi matangda aikoi gi Senapati Paumi gi paudam ama Senapati Jila asi Chingi Jila oibana Manipur gi maru oiba Turel kayagi haurak famni Barak Turel Jila asi degi haukhiba khwaidagi chawba amasung maru oiba Turel singi manungda amani aduna Turel asi kannaba chahi khudingi Barak festival pangthoktuna lakli Jila asi gi miyam gi ising fangnabagi lambi asi Turel na oibana Turel sing asi lunan na thamduna afaba sing fanghannaba amasung Turel sing motchilakpadagi kannaba miyam amasung voluntary organization sing na leptana hotnari masigi matangda voluntary organization Rice Senapati gi member Ross Chow na hai
ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤ ꯗꯜ ꯆꯦꯜꯂꯤꯕ ꯇꯨꯔꯦꯜ ꯑꯁꯦ ꯐꯠꯇ ꯍꯥꯎꯊꯤꯅ ꯄꯤꯛ ꯊꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯆꯦꯜꯂꯤꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯊꯛꯄꯗ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯅꯥꯕ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯜ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯦ꯫ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯚꯣꯂꯨꯟꯇꯤꯌꯔꯁꯤꯡꯅ ꯇꯨꯔꯦꯜ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯕꯛꯇ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯏ꯫ ꯏꯁꯤꯡꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯇꯅ ꯇꯨꯔꯦꯜꯁꯤꯡ ꯂꯨꯟꯅꯟꯅ ꯊꯝꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯨꯔꯦꯜꯁꯤꯡ ꯃꯥꯡꯈꯤꯒꯗꯕꯗꯒꯤ ꯀꯟꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ꯫ आकाशवाणी इम्फाल की पावगीदमक सेनापति हेखिनी। ꯏꯪ ꯁꯣꯛ 2012ꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯕꯤꯙꯥꯟ ꯁꯚꯥ ꯃꯤꯈꯜꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡꯒꯤ ꯗꯦꯄ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔ ꯍꯨꯡꯌꯣ ꯋꯥꯔꯁꯪꯅ ꯁꯚꯥꯄꯇꯤ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯗꯤꯄ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔꯅ ꯑꯇꯩ ꯔꯥꯖ꯭ꯌꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯄꯦꯔꯥꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗꯀꯤ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯅꯕ ꯈꯪꯍꯟꯈꯤ꯫ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯒꯤꯅꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯔꯅꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19 ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ 5%ꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯔꯥꯖ꯭ꯌꯒꯤ ꯍꯛꯁꯦꯜ ꯕꯤꯚꯥꯒꯅ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯋꯥꯏꯔꯝ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗ ꯍꯥꯏ ꯉꯁꯤ ꯁꯦꯝꯄꯜ 13,764 ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 53 ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤ꯫ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ 3.3%ꯅꯤ꯫ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯇꯒꯤ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 2 ꯅꯧꯅ ꯁꯤꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯀꯣꯚꯤꯗꯇꯒꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯁꯤꯡ 1,908 ꯌꯧꯔꯦ꯫ ngasi covid kya na ba chamri marphudra mari na ba phakibaga loinana laina asidagi na ba pharakpagi chang chada marphudra taret dasmik taret ama yaure hojik active case chamapal sumna taruk leiri manipur handloom and handicraft development corporation na ningol chakobaga mari leinana handloom amsung handicraft ki polam singda akhanaba offer piba e-catalog ngasi imphal gi wangkhaida corporation asigi chairman sakol sem achauba singna hodokre Thauramadu Syria Chauwana Hai, Kumay Sina Lakpada, Ningol Singapiba Kudol Ama Oina, Handloom Amasung Handicraft Ki Port Ama Laibada, Ani Pibagi Tausil Haudokle. Machigi Matata, Polam Singasi Laibada, Sada Humbudra Pawagi offer Piri. Hariba Tausilasi Manipur Kakta Danatana, Delhi Amasung Kolkata da Laiba, Panthoibi Manipur Emporium Singachu, Sanagani Haidi, Magna Hai. Ningol Sakopagi Ngasi, Pijariba. Special offer feature is not only Manipur Kanta the level, Nataba, Emporium, Manipur Gilere, Anuga, Kolkata Gilere, Delhi Gilere, simultaneously, Nasi Haven, Nasidagi, Chap Manana Poi, Kolkata, Delhi, the Soup, Masi Pose, Nasidagi Panda, of Jagadurni. And Medicamna of Java Corporation Nasina, Pampuxen, the Tom Pudimata, Yang Geduma session, the Putarana, Uchegani. Laibak asina ning tamlakpa chahi humbudra manga surakpagi Azadi ka Amrit Mahotsav ki saruk ama oina Akasbani Imphal gi ipau kangbu amasung rajyagi art and culture bibhagna punna sinduna irai numit khudingi quiz ki thoram sandokchari ngasigi quiz ki damak quiz masrada sinajari Tabiriba Singbo Ngangom Kiranna Kurumjari Akaswani Imphal gi Paukang Bo Masung Rajya ki Art and Culture Department Punna Sinjaba Azadi ka Amrit Mahotsav Quiz Program gi Taramathoi Shuba episode ki wahang hangjari wahang adude Manipur gi ahanba British political agent adu kanano. The question is, who was the first British political agent of Manipur? Aikoi gi email address airinfalnewsquiz@gmail.com da ishageming laifam amadi contact number galoinana adongi paukum thabirao mamangi irai numita quiz program asigi tara subi episode ta hangjakibu wahang INA gi makhada Provisional Government of Free India karama matamda semki bage wahang asiga chumba paukum de English singa machama panipu humdoi gi October gi tang kunma thoida semki haibasini khwaidigi hana chuma paukum pirakhiba mioi ahum khangat chare makhoi sing adudi ahanba winner na Khurai Lamlong Bazar dagi Chenglo Ayamni Bharat Naning Tanglakpa Chahi Humputara Manga Surapagam AIR Imphal News Unit Amasong Department of Arts and Culture na Pangthok Piriba Azadi ka Amrit Mahotsav Program asida participate tawbagi chance ama fanghanbagi dama AIR Imphal bu haningai dana thagachari quiz asina maram oiduna khoina khanghaudaba history gi maramda khangnanabagi tanja ama pibi basi yamna nungaijai aduna tungda hawala iba naharol kaya dasu knowledge gain tawanaba program kaya ma susmirakani habagi thajaba thamjari
अनिसुबु विनर ना खांगाबो खुलाकपम लैकाइदगी लीलांदा उसमनी अहुमसुबु विनर ना कोंथोकजम नोंग्रावबुंग लैकाइदगी जुमजुमबा कोंथोकजमनी विनर सिंगदा कांग्रेचुलेशन पिजरी लोइसिलकपदा ngasi taramathoi suba episode ki quiz ki wahang amu hananing singjari Manipur ki ahanba British political agent adu kanano. The question is, who was the first British political agent of Manipur? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना लाकलिप नोमाइजिंग नुमिता आकाशवाणी की मन की बात थोरमदा लैबाक असिगी अमदि मपाल लमगी मियामदा महाकी पुंगनिंग वा फोंदोकनी प्रधानमंत्री ने थौरम असिदा मियामना मखोय मखोयगी वाखलोन फोंदोरकनबा हाइरी प्रधानमंत्री की थौरम असि आकाशवाणी इम्फाल नसु अयुक पुंग 12 दे संदोकनी प्रधानमंत्री ने वांगांग हेक लोइबगा महाकी वारोलगी मणिपुरी वाहनथोक संदोकनी मणिपुरी वाहनथोक असि नुमिदांग पुंग 9 दसु अमुकना संदोकनी मार पाइटे कबुई थादौ माउ अमसुंग तांखुल लोंदना मथंगी नुमिते संदोकनी आकाशवाणी इम्फाल दगी पाउ ताबिरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाइरी लैबाक असिदा कोविड की वैक्सीन कापगी चांग डोज कोटी चाम यौबंगमलबसु कोविड की मायोक्ता संगसिनबा खोंजंगदी लेप याद्री लैबाक असिदा कोविड की वैक्सीन डोज कोटी चाम यौना कापंगम खिबगा मरी लैनना ngasi miyamda pikhiba mahaki paujelda प्रधानमंत्री ना लाकलिबा हराव कुमैसिंग असिदा कोविड की एप्रोप्रिएट बिहेवियर सिंग मपुंग फाना ngakna चटनबा अपील तौरी 100 करोड़ वैक्सीन डोज ये केवल एक आंकड़ा नहीं है, ये देश के सामर्थ्य का प्रतिबिंब है, इतिहास के नए अध्याय की रचना है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो कठिन लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें हासिल करना जानता है। कोविड की वैक्सीन कापत्रिबा मियोइसिंगदसु अथुबा मतमदा वैक्सीन कापथोकनबा प्रधानमंत्री ना हाइरी मांगना हाई भारत की वैक्सीन कापगी खोंजंग असी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास अमसुंग सबका प्रयास की चपचारबा खुदम अमनी श्री मोदी ने हाई वैक्सीन कोटी चामा कापगी पांडम यौबंगम्बा हाइबसी अराइबा अमदी नते प्रधानमंत्री ने हाई विज्ञान अमसुंग विज्ञान की ओइबा पांबैसिना लैबाक असिना वैक्सीन पुथोक्तुना अवाटपा कया मेनखतपा ngamle मसिमक लैबाक असिगी मिपुम खुदिंगमकी चाउथोक चफमनी श्री मोदी ने हाई लाइसत लैजदुनसु सरकार असिना सेंट्रल विस्ता पीएम गति शक्ति गुबा प्रोजेक्ट सिंगा सेल थुंगी फिबम फगल हन्नबा कन्न होनरी मांगना हाई सेल थादबगी चांग रेकॉर्ड ओने हेंगत हनबदनतना नहारोल सिंग थबक फंगनबगी खुदोंग चाबसु चाउना लैहले कोविड की वैक्सीन डोज कोटी चाम यौना कापा ngamखिबगा मरी लैनना श्री मोदी ना ngasi लैबाक असिगी मरुइबा पाउचे सिंगदसु आर्टिकल अमा इदुना हापखी प्रधानमंत्री ने हाई लैबाक असिगी हेल्थ केयर वर्कर्स सिंगना खुदोंग थिनिंगाई ओइरबा मफम कयादा चतुना मियामदा वैक्सीन कापगी थबक चथखी अतै चाखलबा लैबाक सिंगा चांगदमनाबदा कोविड की वैक्सीन कापदा लैबाक असिना चाउन माइ पाखिबासी नहारोल सिंग सोशल वर्कर सिंग हेल्थ केयर वर्कर सिंग धर्मगेमदि खुनाइगी लुचिंगबा सिंग पुनमकी मपानदकिनि हाइनसु मांगना मखा ताखी लैबाक सिनबा थुंगबदा चथरिबा कोविड की वैक्सीन कापगी खोंजंगदा हौजिक फावबदा वैक्सीन डोज कोटी चामा लाख यांखै मापल हेना कापंगमख्रे हक्सेल मंत्रालयना हाई ngarang खक्तदा वैक्सीन डोज लाख 68,000 की मथक्ता कापखी लैबाक असिदा हौखिबा पुंग 14 कोविड के अनौबा केस 15,000 हेना थेंगनखी अदुगा कोविड के अनाबा 19,000 हेना नाबा फखी हौजिक लैबाक असिदा कोविड के एक्टिव केस लाख 1,85,795 लैरी मसी हौखिबा नुमित चनी कुंथ्रानी थोइनी असिदा ख्वाइदगी हंथरबा चांगनी लोइसिलपदा कोविड-19 दगी ngakthoknaba face mask uppa phut taruk lapnana leiba khut samadi mai mit taru tanana thamba haiba asamba thawong ahuma chingak na chatpinaba amukana ningchingjari aroibada maroiba pau amukana मुख्यमंत्री एन बीरेन हाइरी राज्य की चिंगी जिला सिंगदा पाइखतपा चाखत थौरांगी थबक सिंगी व्हाइट पेपर अथुबा मतमगी मनुंगदा पुथोकलगनी मणिपुरदा हौजिक कोविड के एक्टिव केस 1,000 मखादा लैरे प्रधानमंत्री ने हाइरी लैबाक असिदा कोविड की वैक्सीन डोज कोटी चाम यौना कापा ngamख्रबसु कोविड की मायोक्ता चंगसिनबा खोंजंगदी लेपा याद्री प्रधानमंत्री ने लाकलिबा हराव कुमैगी मतमदा मियामना कोविड की चटना कांगलोन ngakना चटनबसु अपील तौरी अमसुंग लैबाक असिदा कोविड-19 दगी नाबा फरकपगी चांग 4.9% यौरे पाउ लोइजरे।